Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kah New Trap National Youth Front Women's Wing hakalai tri urisa warjar arpo. Kala penyari snat rekam jaka ya kabla tiap kum ka Umling Circle ha ka jingelang kabla long ha ka snong sok kwai Ribhoi District ha kini kesngila sakilang ru dau presiden jong ka HNYF Ribhoi District upa Marcus Martin ha ka balai don lang ru ka presiden jong ka HNYF Women's Wing ka kong Betty Jirwa bat kiwi de kinoi lambah khamat e jong ka seng lembat u presiden jong ka HNYF Maulai Circle upa Shanbor Rapsang ringkat ru presiden jok HNYF Arpomer Circle uba Shining Shooting bat kinoilam jok HNYF Umling Unit. La penskami kinongkit kam jok snat rekam Umling Circle kentup ya ke presiden ka kong Rihun Lang Nam Sao, Vice President ya ka kong Esther Lalu, General Secretary ka kong Eres Lingdo, Assistant Secretary ka kong Preska Nam Sao, Treasurer ya ka kong Sita Lin Lingdo, Organizing Secretary ya ka kong Kintiulin Singkli, Publicity Secretary ya ka kong Kintiulin Shanglong, lembat khat prangut kidikot. Kejimut jemberhat jong ki kun ki jumbi, papin ai kata jing sai, kabat tebe ya keperkat keperdan jong kasnong, ai ba kajing sai jong Ribhoi District kan sai nang sok khwai. Pi long kemai, barung ka HNYF, ngai don ka nogrem, penha kasnong athau. Ki riu madan ki ba takdor ki bam don nia bam don nogrem ki mnai bonwan hakasnong jumpi pin miru I kun samlai jumpi pin treiru kumba pitrei ya galang ha pin trei lang takasnong thau pin trei lang tak jai mnreu ti tangin ingin tin in slam ki long kemai